Kapitan Enteng. Ada ka magaya mendung. Ay, agtugaw ka ta mangantan. Sa anak pa'y amabisen, Inteng. Ah. Ay, di mo ibusan day tain na po'y. Iba't yam ni Suzy. Sino Suzy? Siyempre, jay asok Anya, nangyawid ka iti aso? Wen, intad ti kumarek. Iso nga inalak tapno addaman ti kadkadwak dito'y balay. Hay! Adda parikot, Inteng. Amumit adya kayat nga ada aso dito'y balay. Ay, sana bale, taikulong ko ni Suzy. Makaamo ka. Sigurado asan ang makarwar ti asaw. Tama nga no dadailan na dagiti mula ti kaaruba. Mabasin sa mga aso, dungaw. Nay, pinakan ko matitay. Apay nga ron analaaw-launay. Ang mga no adalim mabas a tao. Siripong mankit Sika apay nga ipaundak. Siripong laang may. Di nakman disturbon. Kaya kung ti maturog, tada pa'y jutik iti barangay hall inton bigat. Makapaasar ka. Rumor ka. Ingka kita ang titarakan mo. Suzy! Ato yung ti kanams. Apay nga awan mo ni Suzy, iti kulungan na. Ay, Inteng! Nakitkitam ka din ni Suzy! Ay, saan ba? Apay, Awan mo dito kulungan na. Anya? Sa dino nga tinapanan ni Suzy. Day tante kun kunak dungaw. Kasanaw no napandita ka ruba. Wano saan? Ang mga no naatalan ija kalsada. Ay, saan? Saan ang mabalhin, Inteng? Ingka nga rin din sa puli. Tuyang! Tuyang! Apay aya. Umay mo kita ang dagiti masitas mau! Apay aya. Ano dagiti masitas ka? Kita dinadail da ito'y nga aso. Ay saus. Sapay nagngingina dagita. Asinaw takin kuko iti day tangasaw. Diyak mo ano asinaw? Nagdamot hindi tayo diri mo ara. Ay, nangingina pa'y dagita masitas ko ng day tangasaw. Ay, di mo dangdang randay tanga aso, Tuyang. Ay, aglisi ka ba daw? Ay, di mo sagsagi dun day tanga aso ko nagmait. Madamdama si kapay tinaireklamaw. Maamuak lang no asino te akin kuko iti day tangasaw. Ipabayad ko dagiti masitas ko adinadaan na. Antaw ti ka na, Blackie. Dito nagbate, bagi mo. Ay! Asino tinangibaga at pakanom day tangasaw? Di ka lagi di masyanin, Tuyang. Kita ang dagiti matala. Nakakaasa. Ay, kagurgurak day tangasaw. Agasam, nagngingina dagiti dinadaol na amulak. Maawatam ko ata asukit nga raw. Anyang ita muna day ka. Ay, no sana ka makapagtapal. Ang mga Di mo dangdang randeta. Nalpas lang arudan. Kontrolan man day tangiwat mo. Kababayin ka dagiti karo ba? Amom ka day numanutig gatad dagiti masitas ko adinadaol na. Saan lang abaing timail? Umabot pa'y itimano arribaw! Isubli kung da iti binulog ko apala, tataba daw. Agyaman na kwarog. Inyangay day. Kasla di asumot niyan tibanang da ita nakakulong iti kulungan da tataba daw. Anya tikit kita kwarog. Ha? Ay, kwa! Awan tataba daw. Ure di mo ibaga. Amok no anya, kwarog. Ha? Dahita asaw ang nakakulong. Kat saan mi akukwa. Ha? Simbang putlaang dito'y balay itay agsapa. Saan mi mo't nga amaw no asino ti akin kukwa? Amok no asino ti aking kukwa iti day tanga asaw, tataba daw. Asinaw? Ibagam nga rodan, tapno isublimain. Kagurang amin ni Tuyang ko day tanga asaw. Tadi na dahil na dagiti mula na amasitas. Niyan tibanang. Anya?
Nangagaw timbaga ni Kwarong itay. Di ka manan makiap-apakin ni kumarim tuyang. Ipabayad ko lang dagiti masitas ko a dinadaal ti aso na. Masapol pa'y laeng ayang ipabayad mo. Ay katuna, nakangin-ngina dagijay. Kan maysa, manon abulan nga inay ay wanak dagiti masitas kao. Ha? Saan magsiguro nga ingagara ni Maribanang Inggagara naman kan saan? Ha? Rombang abayadan na! Suzy! Sa dino ti ayan mo! Ay, itay pa'y lang agpagna-pagnaak. Diyak matan makita ni Suzy. Maribanang! Asino ti sapsapulam? Ay, ni man Suzy, Mare. Suzy! Wen, jay asok. Mapukpukaw nga rod. Amangan nulimabas ditoy. Anyat kolor na aya? Brown, Mare. Na, awam matilim mablaba sa brown. Ay, sa dino nga tati ayan day jay Suzy. Ay, apay nga minadi mo ing kulong. Inkulong kumat. Ngam nakabulos nga rod. Amang ano pinidot dan nang runa dagiti mamartag. Nay, da kayo umat na nabanang. Anya ti gagarayaw. Ay, umay ko la damagan. No adda na yaw awan nga aso dito balay mo, Jepot. Aso? Wen, brown ti kulor na. Mapukpukaw nga minti asok ani Suzy. Ay, saan ka di naibaga kada kayo ni Chip Kwarog? Anya ti di na naibaga. Kasla na dakamat na. Ang nakita na ti aso yaw ijaayan da na natuyang. No kasta, adda ni Suzy iti ayan da marituyang. Sa anak asigurado. Ngam, ingkakitaan ijay Amangan mat no adda ijay. Sige man nga rod, Jipot. Agpakada akon, tama pa nakiti ayan da marituyang. Agyaman nakiti na ibagam, Jipot. Awan anyaman na, nana. Pudno gayam tinaibagan ni Jepot. Adda ni Suzy dito balay da marituyang. Day, Maribanang, anya ti sirsiripam. Ay na, Mare. Alaak ko man ni Suzy. Dito'y gayam tinapanan na. Asong gayam day ta, Maray. Ay, wen, Mare. Sakbay maalam day ta asom. Bayadam pa'y nga umuna dagiti dinadaal na masitas ka. Anya? Sakbay nga alaam day taasaw. Bayadam pa'y nga umuna dagiti dinadaal na amasitas ka kuna. Na. Ado day jay, Maray. Umabot iti mano aribo. At tilistaan. Kaloribo, Mare? Wan, day tatigatad ti dinadaal na amula. Na. Sinubra am samatan, marituyang. Anya sinubraan nga bagbagam. Kurang paikit diya, dayta. Ay, saan? Saan ko abayadan dayta? No kasta nga raud. Saan mo mat amaala dayta asom? Mano tinagastos ko kadagita masitas ko? Ita, dadaulan na laang. Saan amabalay ti kasta kanyak, Maray? Ilakok topay dayta asom. Paunaganak, marituyang. Sa anak nga agawid no saan ko akadwa ni Suzy. Bayadam pa'y dagiti dinadaal na masitas ko kunak mag. Suzy! Apay ngamin aya nga ipilit mo, Maribanang. Apay, asom nga rod ni Suzy? Asom aya? Ay, awan bain mo, Maray. Basol mo matlaang dayto anapasamak. Apay ngamin adi mo inkalay di asom. Paunaganak nga rod, tala ako ni Suzy. Di mo ipilit ti kayat mo kuna.
ko ni Blackie nga aso. Matengaminan ni Susie. Tapno pumanaw ako. Bayad ang pay dagiti dinadaal na kunak lang arudan. Dagulit ka. Ha? Ibolos ko man langan ni Blackie. Tada kayo tagtungtang. Sige, Blackie. Rumwar ka. Sige, Maray. Da kayo pa'y langkin ni Blackie tagtungtang ha. Ayaban naktaon no addan ibayad na. Ay, Marituyang! Saan ka pumanaw? Nasarakam ka di ti asom. Wen, adda ijayan da Marituyang. Maasarak. Tadi na kayat nga itid ni Susi kanyak. Apay ngay? Agbayad ak kanu pa iti 3,000. Anja. Ay. Apay nga agbayad ka kano iti 3,000. Ay, jaka mo iti dayja Marituyang. Sapay bisyak ita. Awan oras ko amapan iti ayanda. Ibaon mo man kit di da jepot kan kwarog. No siyak ngamin ti mapan. Mga no ipasabat ni Marituyang je aso da. Sige. Kasaritak to ida. Mapanta ka no iti ayan danana tuyang, Jipaut. Anya ti aramidin tayo jay, Chip. Inta ka no alaan di aso ni Antibanang. Saan ka di pa'y nga intad ni Nana Tuyang? Saan ka no pa'y? Pagbaybayadan na ngamin ni Antibanang iti 3,000. Agasam ngay day ta, Chip. Isumuti ko na ni Anggail. Ngam narigat ti agsasaw, Jipaut. Tasaan tamot nga amaw no anya tinapasamak. Unmot kit di Kat, anya ngay nga oras ama panta. As soon as possible. Madanagan ngaminan ni Antibanang iti aso na. May kayo umat dito ibalay, Jipaut, kwarog. Anya ti masyapul yaw. Umay mi kumalaan ni Susi nga aso ni Antibanang, tata. Mabitlaang nga raw, taalaak ni Susi. Tikunam kanyak. At dasing singer ni Nana Tuyang. Ngumawan mo't gayam, Chip. Wanya raw. Amang ano nagulbod mo't ni Antibanang. At tuyan ni Anya Susi. tar aramidan si kabadaw. Ay kwa, itad ko ni Susi kada kwarog ate isudan timang tad kini Maribanag. Ay sana mabalain. Apay ko ma. Mudday day ta nga asaw kwaraw. Ha? Sakbay nga alaan nyo day ta. Agbayad kayo pa iti 3,000. 3,000? Katuan, bayad dagiti masitas ko adinadaol ti asaw ni Maribanang. Ala, agawid kayaw. Isublit tulaang ni Susi no addayay 3,000. Anya ti narami jo iti ayan danana Tuyang. Close friend, Jipot. Nakitak ngamin anaggapo kayo iti ayanda. Mapan mi kumaalaan ni Susi, nga aso ni Nana Banang. Ituloy mo, Chip. Saan nga intid ni Nana Tuyang? Tanas ken abayadan ni Antibanang dagiti masitas ni Nana Tuyang a dinadael ti aso na. Ay, sapay nagmamayat kan nginginaan dagiti masetas ni Nana Tuyang. Imbagayo ka din kan ni Kapitan? San pa'y nga raw? Ibagamin to kenkwana, close friend. Ay, ala, mabitlaan nga, tamang isaganak, iti merindaan tayo. Adda kagaya man inteng ni Susi ngay. Saan anaalad akwarog? Nasken abayadan pa ti pinirdi ti asom amula ni Marituyang. Anya. No kaya't mo amala di asom. Agbayad ka iti 3,000. Na, pangalak ngay iti 3,000. Ilakom kit din ti asom. Ay, saan ang mabalain? Ay, amang ano ada maipautang mo kanyak. Sa dino ngay mo ti pangalak iti kwartak. Je honorarium mo Ay saan na mabalindungaw. Apay ngamin, adi mo ingkulong anasaya at ni Suzy. Ibasol mo. Marituyang! Maray! Anya ti masapul mo, Maribanang. Umay ko alaan ni Suzy nga asok. At to ti 3,000.
bayad timulam a dinadaol na. Ay na, finally! Nagyaman ako na, maribanang. Awan anyaman na, Marituyang. Pasensya ka, iti inaramid ni Suzy. Okay lang, Maray. Sana balay, tabi na yada matang. Ay, naimbaglangan taada na diskitar ko. Inton maminsan, ikulong mo anay bagya, so Maray. Tanay, narigat no makabulos, taado ti madadaal na amula dagiti kaaruba. Ay, wan, Maray. Awan lat discount na ti bayadak. Naa, tahumirit pay. Ay, awan Maray, awan. Mala, mabiit lang, tain nakalaan ni Suzy, Maray. Ay, nanabanang. Inton maminsan, ikulong mo anaimbag day tatarakan mo. Itikas na, saan da kaaguraan dagiti kaaruban? Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Sound effects, Joker Anas Basi. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangan.